Ake sengivete bazalwane ukuthi nasikhuluma ngepolitiki yaseSwatini, sikhuluma ngeSwalimo nePhudemo, asikhulumi ngoba sifuna ukujabulisa abantu kodwa kubalekile ukuthi eMaswati alathi leliciniso khona atawuhlala ethembeni sekati lokuthi lelithemba likhona excuse me noma abambelele ecembeni nje lelingekho. Kubalekile ke lokuthi siwavetele eMaswati lelo ciniso lelo. Now personally mangikhuluma ngabo Swalimo Phudemo ngikhuluma emagcubo because ngema entities lengiwathandzako lawa ngiwathandzela lokuthi enda uhulumende ukuthi abe wake up, ngiwathandzela lokuthi enda lo hulumende ukuthi angakhibiki. Kungako ngengakhuluma ngathi kufisa kwami bekungathi bekangashintsha le manifesto abe ngema political parties lata operator njengema opposition parties kuhulumende so that atomelusa lo hulumende, ngoba ngephandle kwale voice yeSwalimo nePhudemo utawukhibika hulumende. But ke nasesikhulumela ngasehlangothini lekubusa live ngiyema ngiyaqinisa ngiqinisile bangeke balibuse live ngoba ngimi ngedwa lo wathola lesembulo leso ngangikumoya. Now ake ngikhumbude eMaswati ukuthi atawukhumbule eMaswati ukuthi way back at least 10 years before kube ne-unrest ngembulelwa ngabona uNkulunkulu angembulela wacale wangikhombisa isihlahla lesikhulu ngake nganidemonstratela ukuthi ngithi ngiyabuka emoyeni emehlo amavulekile ngabona kumasihlahla embi kwami sisikhulu ngiyademonstrate ngalesi sisikhulu siyawuhlaba esibhakabhakeni ngema la ngaphasi ngasibuka sicwebetela sitemacembe lahlahla nemthundi lohlahla loseklaba siyawuhlaba etule esibhakabhakeni sisithe kakhulu. Khona lapho ngisamangele ngisasibuka lesihlahla sibhakabhaka sathi caba ngemafu kuyavakala saba mabalengwe kwathi kusuka lapho kwaqhamuka lesinye isihlahla siqhamuka ezulwini sehla lesi solo simile kwaqhamuka lesinye sehla safike nase sitawushintsha sithinza phasi sasesiyema tiyalinganisa tenda so lesi sihlaba ezulwini lesi siqhamuka siyehla sibheke phasi sathi njena sesivute nemhlaba maybe boma 15-20 meters sasesiyema silenga nje la emoyeni saside esicu lesi kodwa lesi sasisuka phasi emhlabathini lesi sasilenga njengekhenophu side sici kuthe kusenjalo kwahluma lesinye lathi kwalesi sona sahluma sabheke etulu ngoba lesi ngithe sibheke phasi kwase kuhluma lesinye lapha sabheka etulu. Moya ke wakhuluma nami wathi lesihlahla lesikhulu lengisibonile seqala ngulombuso lokhona wahulumende usihlahla lesikhulu lesicinile lesinethi imbanze letijulile sicinile kakhulu leso sihlahla leso lokuhle ngaso ukuthi kuyahlaleka la ngaphasi kwaso sinemthundi kodwa ke angidibonanga tithelo sasingakatheli letithelo. Now number 2 lesihlahla lesayihla sibheka esiqhamuka etulu sibheke phasi moya wakhuluma kimi kwathi ngumbuso wePhudemo loyo now udenesisekelo awunatimbanze ngeke ungene emthanjeni webantu ngeke umukeleke kubantu nembala akwendeki yini ayimukeleki iPhudemo kubantu because ayinasisekelo noma ithi hlusubetela kodwa ayingeni la mthanjeni webantu ingako yasala ihengile kwathi khona lapho kwasekuhluma lesinye isihlahla sona samila lathi kwalesinye sabheke etulu wathi ke simakathe kutawuhamba bese kuvela iSwalimo itawakhela kwePhudemo yona ibheke etulu ikhule ibonakale ngazi ukuthi yona iyahlobiya noma ke iyahlahlamba kodwa nayo angidibonanga tithelo nayo futhi ngalokunjalo ngoba sisekelo sayo yayisime la kulePhudemo nayo sisekelo sayo siyefana nelesePhudemo basesisekelweni sinye lesikabi ngeke ke ngaleyo ndlela leyo bamukeleke esiveni seMaswati ngeke bathandzeke esiveni seMaswati
bangeke bawubuse lo live leMaswati ngoba saqhubeka sema saqina lesi ngasibona sibhakabhaka sijika sithi qabaqaba ngemafu lokusho kwakusho ukuthi kuyawuba khona leyo unrest leyo shaking njengoba yabakhona. Kodwa ekugcineni kwawo konke noma singajibha sibhakabhaka liyawe solo likhanya lilanga nako lakhuluma ke umoya siyabe solo simile lesihlahla lesikhulu. Now ngimbono wekucala lo lenguvetako ngeswalimo ithi isummary yami iswalimo nephudemo nabo bonke labanye labangavumbuka bangeke balibuse leli laMswati noma ke leMaswati live bangeke. Lokhu kwakhulunywa ngumoya ke wangithatha lesibinzi lengisekhuluma ngaso ngiloko ukuthi wangifikisa lapho bangefiki khona labanye wathi na ungithatha umoya ngiyawuchaza ukuthi ngefika kanjani lapho kodwa nyalo ngiyakusummarize ukuthi ngefika la khona ingelosi ihamba nami njeza safika lapho khona sekuphole khona yakhuluma nami emagama yathi lo ufike lapha ngeke ukubonisa ngembuso waseSwatini kude lo mnyele ngumnike lothole lesi sembulo lesi lotawusikhuluma. Now ngifuna kuphindze ngikhanyise naloko ukuthi angikhulumi lokhu ngoba mina labanye abantu abeva sebathi hayi ufuna kuthandwa inkosi ufuna kube mina nginesembulo sokuthi mina nenkosi ngeke size sibonane nginesembulo nangibuya ngiyaqhazela ukuthi moya wangembulela kanjani ukuthi sikanye nengwenyama asiyuze sihlangane ngemehlo inkosi yethu sayibusela amagama uze phakathi amen.